Bor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nak benta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka senjuk kirang basnong Ribah District haka arpo terik uyayong arja penrio kala IT da kajing tho ka sorkar jilla ban penpau ya kajing persya ya kajing soi soskular ka sorkar jilla lingba ka tanat jungo kai perthai bat ka Umyam Hotels Private Limited ban aiwa ya ka dolen nong lumpong deng ka balai penrio ekar nak bantan reposnem haka jing ekran bakila patai khobor uskatri ka senjuk uba pan wan bor seliang ure thu ba haka jing kendu ya usembut mentirang ba ka jilla uba prestun tensong ka senjuk kala ringtep ba ka sorkar kan Shna ya kino kijing tay ki bahe ha ka dolen nong lumpong deng Henry ya ka 5-star hotel on tay ha ka jaka ka bahe lai pun reu ekar ha orchid Umyam. Jona kaliang jongka senjuk di rang basnong Ribah District mentaka sengi ilawan ya kaban ya kenduk ya i se tensong di bade i deputy chief minister jongka ni ka jela jungi ka jiwan ke jungi kan kesni kalong ka bide pakan ka isu KBD pakai bansna bantai kenika 7-star hotel apa Umyam. Tidak ada yang kesenjuk kumborong bercakata ngidang sabjar KBD isu ngidang yawat penya ya KBD pakai kenika jitmu jong sarkar banwara kenika 7-star apa Umyam. Di hadian kejenyekan kejenyi ngira ai jumut. Bayangkan kenika 7-star hotel kesenjuk kekerjaan ke sarkar bahkan ya khmat ya kejingtei nama hadin kejing ya keren kejungi isa prestun ila pensai ba bantai ya kanika 7-star hotel kade hakani kijaka kemudian lupa kanika orchid kumbolong mata dia kumbolong mata kanika orchid daki potli kisnem kalayat kalaktor batukan sepoi kesni bahkan sa kan saklem no dia suap kan saklem na kaliang jok sarkar kala penyo ya kanika project bakinte ya kanika 7-star hotel hang tei Umyam kemudian kanika orchid mata tidak kalian jungi ni ajin kerjaan bagi kanika project kabukin teh kanika lai po akar bahkan ya jok khmat bat hakabi pat bat ulum pongdeng kumengi bana kaliang jongki diki riuik mariang kila persyajur tege kapana kaliang jungi kesenjuk ila ajumut cek sarkar kalong ba ya ketika lumpong deng kini i syua support mata bat kaliang jong isa perstunru ila menjur kata ba ka project kabide po lumpong deng kin sangi syua Henry kajingte ya ka 7-star hangte po orchid hotel kanya chakmat kata ka digi pensai ke jong isa cipun ki ngilio e kaban ya keren ha kabide pakani project kaban kong ka ba ngis ngutu pagajing ajing mentoy kalong nak benta ki stakeholder tu ki nong chong snong kumagitip kidan santli kidan basnong ki ba ha po kanika Umyam area kaban kaliang jong kiru rangkat ka senjuk ngilio ban keren ngilio e kaban ya tai ha kabide pakanika project tinaka yang kiru kimpa baka sortar kanrano namar kumui ba kidan bun ki nong nikmat ki bala offer ya ka jaka ka jungki ngi menin misisni deputy CM masne bahalang dhar ila de panterwai ka jaka banra support waje ke ka project ka bade for Ribah District gi ka ngikwa apa kandi bandon ni for Ribah District namar kam di tang Umyam ka pagidon ki jaka gidan kiwi ki jaka ki ba la misna ya kata kajaka song pengat nalor jong kanika orchid nalor jong lumpong deng i bakadon ru hang tei po nong mahir bat kiwi ki jaka spo bernihat lu ki jaka ki babiang dina kaliang jong kari Ribah District senjuk kirang basnong Ribah District ni ngimkwa apa kani ke project ngindu no na po kari Ribah District bat kowe pat kamat ka bang yo panikan kalong ba lengba ke jingwan jong kanika 7-star hotel hang po Umyam kanira ru na gebenta kini ki turis namar pangidon ya ki airport apa Ribah tinang taki turis ki bawan na po umroh airport kumpulong mata ka sarkar kala penmang pisa ban penhe isu ya runway ka kam kali ya chakmat ti kembut pala lada kiwan ban sangkai ji kiri jungi kembut ba lada ki hara po airport ha po umroh airport kala penjan ki ban song ban sa hang ni po 7-star hotel ka ban station hang ni po orchid Umyam ti kita ki kimat ki bengi keren ban nang ta susu ka jingikan ke jungi isa prestun ila pensai bu ba ka jingete jong ka sarkar ka agreement ka bagite bat kini kinong penya ya kanika Taj Hotel ka bagi sate po Umyam kalong ba ki kwa ru ba penkintiu ya kini ki marep ki bade ki organic ka ba nakaliang jong ka Taj Hotel ha ba ki sim ya kini ki jingbam ki ban set ha ka po Taj Hotel ka bot kin sim ya kini ki jingrep ki bami dang ba kini ki nongrep ki ba klem pendang kam dawai subo
Tekan ni rukan yarap nomor kumpang itip bakandai 4% hapor boy district hi gede ki em dak kamrep kamrang. Dileng ba kejingwan jong ini ki hotel kumut kan yarap sisa. Ye ki nongrep kamtam kum hapor boy district ban kentiu ye kamrep kamrang. Tengi ai kumple sibun ye ka sarkar MDA ka bala sim kya ye ka benta bat ka bungi kirang sai ngata kasni kolong baya ka laipo akar ka bante ye ka 7 star hotel ngi nakaliang to bersejuk ngi penpa hong ni bakin yan yo semat pe hande ke bat kalumpang deng kini shwa kat hadu bangin yo penbek dak muipat kita ki digimat ki bana kaliang to bersejuk kirang Bashnong River district ngiliwa panikan matakasni but is a Peter Song ibade deputy chief minister jong ka sarkar jilah ke joni yang kerja beri boy jong in chwa ka yang beri sisian house nam bat kandai spa drupsan kladon ke jing yang beri besar kai namar artli gidau kadau ko nang kong kolong ba itu ki parlok situ ki basa situ ke benta kila dulot ya kilang karep jongki kinong temen ki bagiyo kila du namar bali ladan ya te gadau kabar kajing yang brio kolong hatu popor kadai ba kimyo ya ga compensation kumba gede hak manyo te namar kata gadau ba nagaliang jongi senjuk Bashnong inong ba ya kan no project ka government kawan ra kam day man long gadao jong jing yang brio jarjat brio namar kata ngi kentu ba ya ulung pangdang ngi day man sangi ano scrap no ya project ulung pangdang henry na benta ki way pa ngi kwa ba Ribo district kanyo jing to. We have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ika shnong no ngi kwa yo sngo bhan ika shnong de lakot kalayat dikila pen sngo hina shnong ki mat jong ki if they keep apprehensions jong ki don hi convey bet ya ki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ya ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project bi ki don menta hang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni hakajalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan led shaki locals 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that kashulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namar ba ka ka ba phi amnot ngiru hang ni shua ban take up yung project day ban su thu bakla habang warra yaki investment habang warra yaki bakum kini ki project net yang nga opi ka ba khaddu ka jing mantoy kan long yangi ki kon samna. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.